gucokia kiuria kiu na kiuria kwi Wanjiku. Ministers aya no maguthiaga na security iria tumenyerete nayo na ngari 10. Tado finance bill na hitokio we uri uguo. Ministers aya magoka eru ni marithiaga mikawa na ndege ya first class na second class ati no andu mathiaga nayo. MPs aitu ni turi monaga na guku Dubai mathiete na mbeca citu. If the answer is yes, then also Arimu wa JSS magirwo kwandikwo. Tondu kige haria mbeca iria cirouma cia Gutuara President mabururi maria athiite noho mbeca cia JSS ciagiiriire kuuma. Haria mbeca cia guthondeka renovate State House tondu cikira kiri ho uguo stirari kiri ini budget ino ya kiria cirumite niho mbeca icio ciagiiriire kuuma cia arimi twa kahua. Ni njira gutariria haha finance bill irasikaga kurehe kigina kia mbeca cigana ne billion 347. Correct. Finance bill yo iragwire. Correct. Na kuga ndiri hoi tikuga thirikari ni atiga kurogota igoti. Good. Thirikari ino ni gutanyitwo kurogota igoti ria 3 trillion. Na mawatho maria makoretwo meho kuma tene. Good. 3 trillion ici cirathie ko na kiyo irathi kuriha mathire. Cirathie kuriha mathire. Ndugagikombe mangi. We live, you have been an advocacy of living within our means. Yeah. Ndukirihe mathire, no kirihe andu wira ndugitwira ndugutwakira barabara tutikugwirite wakira mwaka uyu tantu twakigwithia finance bill we. No. In terms ito a medical mamwe barabara. Tandu umuthi na negorite murata ko etagwo Abdi twathomaga nake kuria Meru Kenya Methodist. Ajirati ni maracoka barabara. Tado mariria magikioja ugituka ni makwario ni anogu madagitari maitu marari barabara thiko 50 na indo kwari na finance bill egi ko do not blackmail Kenyans and treat them for as fools. Ni tuwenio thirikari ni kuri is 3 trillion. Cut budget ya ministries, cut budget ya entertainment, cut budget ya presidential advisors hiyo yari 1.1 billion. Cut budget ya credit yetu IMP. Tikai kuongerera abunge itu mushara. Turone ni mura propose kuongerera. Ati mura ma credit ya ngiri 27. Na mushara wa intern wa engineering ni ngiri 15. Iyo niyo credit ya mundu umwe na wamore athi mundu oyaga ndagukuhurira back. Negai turonire thabari ya CS umwe ndikara decision cikiritwo mukonde. Ati ni athirukite twarora mileage iyo ni kuga ni athirukite thi maita matatu within 2 years.